Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono huhanzahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri hunduniani yarpeni shari na huwa nadamu wanzazero hombi yarijali yeheri na baraka hason sipia yarjali haina mwana mkomori ujuhunro ho mahalani yani harma ya dunia ikenguyeshi heri na baraka yarilehule na nadamu wapeu insha Allah. Watukufu wa Jamalif, kabati longo njema eka mwanadamu halala hashili wa mnono na suiha na mvu. Wa alaikumu salam Bakar Nesrin. Halala hashili wa mnono na mvu na suiha. Wa alaikumu salam wana mihabani. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema ya rijaili heli na baraka somaze famizahar. Wa alaikoum salam Naïla, s'il vous plaît, partagez le direct parce que il y a des calboches na ma bibi ou signaler au message. Mwenyezi Mungu ajojanja ikawa izurambao rihundeze faida za hazo. Wanada mweleo ya ukaya tulamu yetimru wa ushange shemru wa hwamba Mwenyezi Mungu ajandie rihunde kabuli insha Allah. Mwenyezi Mungu ajandie zalongozi change insha Allah. Wa alaikoum salam ma sœur Mama Nadia. Partagez s'il vous plaît. Watukufu kabati longo njema hamaika mwanadamu hashelewa na mvu na suiha mnono. Wa alaikumu salam Muhammadi salwa. Mwenyezi Mungu ajojailia haini mwanadamu ulona tambu zilawe, haini ulomade yabone, haini ulona haja Mwenyezi Mungu yakubali zaja za hatu, haini ulona rankuni zirankuni zilawe, hauka rankuni kaizaya mrongo njema shayo uzaya mrongombi. Watukufu wa Jamalif, dokaya eze message lonizo ngasina message rar. Message rar zilo très important. Ikao haini mkomori ngujo ya ukaya kabati shikouli nrisa eka ipasa rambeze kweli. Wa alaikumu salam dini Said. Mwenyezi Mungu ajojailia ukaya izorambao garambao ili zirongo wa parhani solution izorambao Mwenyezi Mungu ajojailia zichange ho hanzahi Rabbil Alamin. Watukufu ngamina suje mbili hatanrar. Ngamina suje mbili hatanrar. Ye suje ya mwando mwanamsho hatu maore bada katwanza rambe mzadze maore. Ikao ye mzadze maore woi halolo ni mwaname mgazija wazaya wana walelesha dono wana hao masha Allah ngobwadzima dauno wana jusqu'à maintenant. Wa alaikumu salam Ali Atu. Una mzadze maore he mahaba yahahe railinge na zinji ya fanya ngazija wasome mrumahahe hasihi abo wafanya namna warenge mzadza he mrume ya jatsa he unono ya renge mzadza he mrume ya jatsa he unono hunu Faransa. Merci beaucoup ma soeur Mama Nadia, partagez. Harenge mzadza he mrumaha huja hunu Faransa ili ya jatsa he unono mruhaba masha Allah hashukuria mrumshi hamanduo sha Yesu tihir. Merci beaucoup. Merci Naïla. Yesu tihir. Wenji gwa juamba masha Allah. Jeli kataba masha Allah. Wa alaikumu salam Mama Kail. Wenji gwa juamba ukaya Mwenyezi Mungu na mjaze heri emzaze uo. Wa alaikumu salam shaye mwanamshe maore uo. Shaye mwanamshe maore horenga mzazahe mrumahahe. Timambianiro hafanya hasaidie mrumahahe. Bahate mrumme hahulu arudhi komori hadisa nyumba ya hoana. Sha Yesu tihiri. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Winji gwa joji wana wambie masha Allah. Sha mimi nsuhaba masha Allah.
haukaya une message ya urgent. Une message ya urgent. Alaikum samwana manasem. Inch'Allah. Lukaya yemzadze woi abasari zambao hatola hondani yemasihu na baridi. Bahari mzadze zetabu zaha nguro malanzi. Uwa mzadze ya jafanye treatment. Ola mwanahe kajakana pitié ya ushida ya mbie mrumshe ya ukaya sema mère gamu mdungo kangonto shamzazi hatolwa ya masihu yao alhamdulillahi hahundu mwana mshe maore hamrenge hauka wamji wa maore unu Faransa duwali para wakaurini kai hajisi ni pare mwana hae e mwana hae ya ukaya izo mrumshe hangu ya jo deside izo nizo njo ufanya. Subhanallah. Subhanallah. Ngari johu jahar me sujet détaillé. Deuxième sujet. Mwanamsha ikao hafanya mrumshahe masahir. Mrumahe masahir wa alaikum islam manabati masah. Bahari ngumanzo. Shafanya masahiri. Mrumshia tiparove famyahe na mzazahe mbahiru. Subhanallah. Eya kaubehe hadisindo. Ye hadisi wasulije. Hapartaje dani manzanu wahe wa roho njema. Kumkuwa wide manzano wahe wa roho njema wakaushinda na ula manzano wahe hatowaze vokalizo nti pia hazibeshe ya uhandu zahe mwanamme nana zivokalizi ni waswili bandangwa hadisiyo kumkuwa ntutsa haya paroba mzazahe mbahiru mide namnika national mide namnika makirtas ya luna sejour ntutsa paroba mzazahe mbahiru zilai anze ye mwanamme ya shababi hajishili abwe mrumshahe ya kaonda yaone mgangi yafanye masahiri hajishili abanda ha accepte hamba ukaya sa zikiri de mrumme hali ishwe kaudia mtu narume shahula zevokali piangizo yabo ola mrumme habaki kawakibu kajare yajisi izo ngarjo uzambari zilani. Subhanallah. Watukufu ye troisième sujet ngarnjao direct watukufu sivaye Orange rahare janjarmaze sujembili za hatu do mwambiani ya ukaya mi mwana wa Orange. Mimi Orange. Mitido tsatsaza. Mitido bandaza. Rahare janjarmaze sujembili za hatu. Do mwambiani ukaya mi Orange. Mi mwana wa Orange. Zenjemananzao gamanzo yentia hangu ibasauhe. Yokomori basauhe. Depuis trop longtemps, rikana madhamana na madhamana na dhamana karjaparo na mbanongo ikawa change. Même si Azali il est là, il y a des choses, il fait des choses du bien et il fait encore du mal. Ça arrive. Wanadamu ma politicien, inde basé à hao ikawa ihansi wazifanya harmeti ya hatu. C'est pas que ndo ibasi. Da ikawa ingena mahaminji hano wasaya. Shazo njo kwanza nabe hinri watukufu. Donesa ukama ni mimi Orange, mimana wa Orange, doambio wa komoli ya ukaya, haini ujoka wa mafaka, Mwenyezi Mungu na jailie, ya kembaba mlezi wa hensi. Rekade wa hangu, rekatide wa hangu, haukaya ujuezi lo haibu ni Mwenyezi Mungu. Shawa na johanza kiki de la Republique. Haukahindu. Wenjingu wa johamba ukaya, no, hakabala, waulawa wandu, gam amini ya ukaya, halawa harmanzi ya zali ngujijengo waeche gene parti Orange ya he waeche kabati mru ne makalima ya unesao ye verite ya hae kabati mru wa he daula wajo usubutu wa he bala watemanyi wambe kiki hawa mru hau kiki hato waro wajo habe makalima ya wandema opposition no wandu ikawa watso umanza no wandu ikawa watso umanza shakabati mru wa he gouvernement wajo usubutu wa heya wambe ukaya izo siti de la fanya e ya fanya nda ubokiki jamais de la vie ri amino kaya kiki de la République depuis décennies et des années ya kadena sabe jusqu'à maintenant harende njema zinji emijia hatu nana wana wenji wapasha wajahunumanga wazimanami na jamadami na jamadami na jamadami nana mdafana ya mbeha mdafana hunu kiki hamlivie biye hamtunie visa habahiza wana wenji jelika abasar zambao loti fitna yode realite harumaze kampanyi zinu walaika do bahiza mwa sababu kampanyi shanga sina wana watimizi 15 20 20
ikao wasawar waso de Faransa, même pas 2 semaines à 3 semaines, wa wasuli hunu. Abongar amino ya ukaya, Mwenyezi Mungu hamnika roho kuu na roho njema, ri amino ka wenji na wenjo kwa zifanya, shawa unaukaya zinuma alizada ulangarla wasiche, shaye kadola waeche. Harende zinjika waneda mwenji gwa jom kansi, banda haka ministre de l'intérieur. Kwa tsona ukaya haini za jilwe de daula, shagwa mfalikio, windo ni paro, hai, valaba. Gomfalikio. Gamjokaya wenji gwa joni kontra le mejuma mfu, shadambi wa komori ya ukaya, haini mnuko hanzo ushababi, uko hanzo wazaze, uko hanzo watabi hao, wangu muhimilia. Gabwa tukufu waindao harmaza ni chaguzi. Wala mimisi makemdu respe. Ezamando do ujoka wa mafaka do labidi Mwenyezi Mungu ya mbe. Vanu hata woi uloba ni alone nti mabo ye dictateur. Ye kangu joka uchange ya kemwema. Ye 5 ans e kam Mwenyezi Mungu hamba. Gujoka mwema karna hamba mgati mbe. Do ujoka wa mafaka. Do ujoka wa mafaka. Ngera mbe wa hangu. Shayambwa mimbaladi na hadha khasa. Haukasi wa komoro wenji waparsa mapatrioti. Na wanadamu wakweli, wajou himaban, wambengo wanilia onti, harma 100%, yode 1%, do aloma fidelo wanilia onti, shala prepare ya ho wenji gwanzo mbangu kwamba fede nafsia. Wenji ngwajua ya ukaya, gamvumbua, nyuvumbua kiki haunai, depuis qu'il était le gouvernement ya Azali, shangam aminokaya rangu, sambi, kiki ya kola douani, hata kiki ya jabe mwenye baraka, gouverneur, hata huja ikili hata hujabanu, kabati mwanadamu ya kousikine maranya, uko hanzwe maranya, uo ika ulomade, haka umbahiza, ya ulo harmatambu, haka umreglaza problemu zahe, ya uwanzu ya pashi, hawabahiza, ya wazenyumba zao zanziamru, hasaidia wenjwa wa hazenyumba, kabati hamadai harmenti. Ika upande wa siasa, ika upande wa roho njema. Gamsungwambe apari ya hangu na apari ya wenji na mijiminji remba jini re ya mahamera imonti pia kabati mji kiki ya tusaidi ya mwana ya mbia hunu manga mruhamandu ho anemportu erreur kena utunga kaye mui hawiye mui pia kabati mwanadamu ya rahara wale mwanadamu tuna makosa heli mwisha mwene gouvernement nga mwana wanadamu watungo waparahana usukarma mabunjilio na wanda wala mambaikao watoa roho ya bole unga mjo uhunga makaliboshi na mabibi waduhamba ukaya ye krimineli kiki ile pa krimineli na wahe mrumzima wahez ya be ukaya kiki ya wanadamu wala person da hingardir mambieni watukufu na himilie Muhammad Daudu kiki waikao yobiro mraani kana unyongwenze ndaza shangu josoronti ya tunde mazababi ya tundo wazaza njoma laoni hatu ya njoma laoni hatu il est le seul ya jobira harmam mji ya sihobonsi il est le seul ya jobiro mirahani ya sihobonsi il est le seul ya jona wazazi ya sihobonsi ya blagede nao na mnambie makandidanti pia rangu asuli jusqu'à maintenant mnambie mrumzima. Merci beaucoup Elassad. Mrumzima maparomo na harmaze place publique. Mrumzima yako blague de no baba no wazaze. Mrumzima yako koma bangweni. Il est le seul. Ye mwanyanya Fakhridin Mradabi ministre de l'intérieur. Ole kado tihana na wanzan. E mwanyanya Fakhri Mradabi. Ole kado kama bangweni. Wode mwanyanya ye kado tihade na wanzan. Yo ujilenda sérieux daiki kiwesi delia yo demana rujwambie watukufu rimidia Mwenyezi Mungu ye Komori nengazija usiku wa jana le bunjilio la orange la fanishobwa ajao baada mwende honore monesa ya ukaya qui c'est quelqu'un du bien quelqu'un de bon cœur kana uhara ya ukakabati wanadamu zerohoza hao za fubia kutu na mwankutu shanga joka kabati mrutsona eroeri harmeti ya hatu anemporto kima baikenda sisi loba nulongo wa ratuka madama na harmenti gasinaze eloreza hatu gena de mru wa roho njema wa nia njema ya toula waeche uko uladeno watabi hao mru ya renga mdafana ya mbehamanga wati mru maudu ya tujosi kine mrajina mru ya renga wenje ya wabehamanga ya wabahiza ya waka sur maudu mjubana mrajina jelikaga sina 2 semaines 3 semaines wasa wajaharma 15 à 16 personne hunu France wawana wa Komori yabo mruhamando hii
si uomba zedu wa Mwenyezi Mungu ya mnikevoma na babo zenongo gaju sahilishia haukaha kola duani wakati ya kola duani kabati mndu ya kautabiha nijo vya kautabiha nijo vya kausufre ya behem nagari ya behem bakoli henye ando la duani haka usahilishia makati kiki ya kola duani. C'est la vérité. Daishi unjo hanyu kamna ukakota kamna ujibiwa izo de zekweli kiki hako la duani mwenye baraka akarese verwahe ha prepare mwenye baraka hambeha gouverneur mwenye ha gouverneur kiki haka mshangiria ye mafoto katsa bali ya dia kiki nabo mwenye dia ka gouverneur kiki ha mwenye baraka gouverneur dia tsonga ya itsanra ya hatu yamba wahundu gouverneur yotsi makali mamai wala tsujoksha de réalité de vérité wala kanasu mutirabe za errori zahe si wanadamu shaze njema ngizo zinji nana mitsi toreye mwanadamu wahe gouvernement wajosubutu wahe ya wambeukaya kiki huwamru wajua mbaka huwamru dema opposition hauka yo haki ya hao iyo droit ya hao wahebanu wambi hauka kiki haka ministre de l'intérieur yedi akane difa ya hondani ya hensi c'est normal mumfaliki she mwanadamu yeroho jema yahe Mwenyezi Mungu ya mba ya mkusudia no kabati lideri komori kabati lideri komori warohonje marahana kiki kabati lideri komori uko ujibiwa ni mazada birahana kiki kabati lideri komori uko ujibiwa na magale majaju wazazwa majaju heli wakombahara haukaya winja washia zenyumba na magale nyikombe zinji na zinja mwemi jia hatu hasaidia heni ya koze ya muhimili ya hakaumbahiza haini uwenyu bahe ya njia mdo rangu majaju rangu harume moroni rangu mijini haka usaidia yabo mdu hamandu o Mwenyezi Mungu na mnika uaminifu shade kangu joka wa mafaka gamrepeti shade kangu joka wa mafaka Mwenyezi Mungu ya mbe sheke wa hangu kikika na uka wa mafaka nensi Mwenyezi Mungu na vemrajina yode heli mloko uomba dua sheka ngujuka mafaka ya Rabbi mnike wa uraisi wa hensi na singar amino ya ukaya ngasina wandu gar amino ya ukaya wa komoringwa manzao nusu ya wandu banike na uso parojoki mranzi wani wanronsi pia baye mtukufu ya rahara utona shaka mtume Muhammad uwa wanronsi pia kwa tumtaha uwa mtume waeche chacun a son choix haini mrugeno wa hae haini mrugenzo wa hae mruju wa ukana mbabe haka mlevi haka bandi na mruka tsomlatsa mruju wa ukana mzaze ngemwi na mruka tsomlatsa gerabe mwanadamu ikao urondo wa njema ya reda wa njema na mnivumule mzima harumema lideru wa komori waparubahiza mrumade ya jamanga jatsa hemaisha désolé le kalma la mrumade kiki abaiza mdafana ndo tena na mnivumule mzima harumwetsi eske roho njema hamandi yongi onda habahiza mdafana na mnivumule nyi wanadamu lideri ndo yabahiza mrikawa yesante ya hetsonje manro ya mbeha manga hambeha habehe wenju kwa tujitamuka ya ukosmuti hajibe nwandami so wenju wabazi hanyo yabo mdu hamando hii wandu mbele yadu ya kembada wa hensi insha Allah shada haini ujoka wa mafaka vanu hata weyarira nka woyi azali ulovanu depuis longtemps yeke manda inungu joka ukarais yeroho ya henge jo change wa komodo wake harmaraha Mwenyezi Mungu najalia ka sheka ngujoka ukontinye heli ya bali ya no na roho wa zahir rabbal alamin yedeli mroko wombadwa bahingarambi wa komori meshele marahaba yenzuani heli warenga Muhammad Daoud Kiki avec le respect rimshukuria na ukaya mju wa ukaya yemru manzaro honjema yewani anjema yena mahaba neti yohanza wa ulanga yohanza ye mtiti yohanza mru mduhazi yohanza ye irewe yohanza ye mwade c'est la vérité. Merci beaucoup manabahati yo de réalité gamjo mfanya statistiki harme makandida wa watsana mfanye statistika na makandima ya mapoliticien pia wa Komori mwangalie mwanadamu yaka ufanya question de humanitaire il est le seul baiki ngo muyengo fa mais c'est mieux de accepter la vérité na mruna kubali réalité
bahingarubushira oher ni wa Komori tijittrompe. C'est vrai, il était avec Azali Kiki. Shakabati mwanadamu mwema wa roho njema wa nia njema rahanaye. Mimi mbaba hangu mwenye hunza ya wo Mfaransa ngena nationalité française mbaba tulamu gehunu Faransa. Merci beaucoup ma Islam. Gehunu Faransa est-ce que dan rega ujamanga tsindai? Est-ce que il a pris son ben 2 mois tsindai? Eri vikinda mnyezi ngwanjala ukaki dan be hamanga. Yabonzo jobende manyo faida ya hao mtsidami wa miche rijohanze malidero wa Komori wa tsudola wa oche wa do saidio wa Komori wa tipia. Izo ndizo la johanza son tipia. Ils ont dit sur la Johanza son tipia. Wango Johanba Okaya Kiki, il était gentil avec moi. Que moi, ewa, il était gentil avec Mdafana. Kemdafana, c'est ça. Kemdafana. Gam Johanba Banda Haka, ministre de l'Intérieur, il y a des choses qui se passent mal. Mais c'est pas que à lui. Zibirinai, Kabatu Tsona erreur. Sha Watsinda Yetsida Wowand. Haukadele Botim Kozingar. Hatawaro Hatoando. Ye gouvernement na wajeba sa wameuka ya kikodo wa mdukada na mdukada. Kwa na usubuti na ungo haruma siasa ngwa shida nao. Jamais. Shangwa buhanrende mimi. Mkawa na nyumba zinji za kaunjia mro mbweni. Valaba. Mkawa na nyumba zinji za njia mro. Hasaidia wanduwa wa. Rawanzuani rawangazi jamuroni. Mijimijo mijini hatu. Njia mro. Kiki hende hasaidia. Wazaze wenju wakana tambu za sante. Wabahi za ndota haunono. Et abongo Johanba kemwa banuvle magani na plo banungani na madzia mashishioni hauma gayo mashishioni kaptisha zomina ba haini mrugeno wa hahe wede wa hangu gamambo izo ikao do ya renda yafanya ri amino kafanya zinji kabati utsona erreur kabati utsona ndi yafanya rmweti Shayeye yeroho yahe kejabwa we makandida umijini hanyu. Wala kabati mrunjo yaba na nivumbule kandida mzima harme miji hatu. Yambe izo ikao kiki yambe izo ikao. Izo yafanya hama kiki. Shaye poya hanyu hakadena zali wala waroho zinji. Mnyezi muna warehemu ya rihifadhi ya jene konga mweja na tefirdaus. Haini ya uwa nyanyasi mnyezi mguguju wa himiso mdu mzima wabango ni kiyama. Shawenge favorable heroho njema Mwenyezi Mungu yamba gamwambie emazababi hamadami nano wa huwangu nana wanashi wangu nano wajomba hangu nano wa baba hangu weide mwanadamu jomsikiniani kao jana hazifanya juzi hazifanya leo hazifanya gasina 16 personnes wasawa tunaze visa wasawa sulu Faransa yede ukofanya waiche yabo wakati ngo jotabia bango mremo haini mrugenesho ya hahe wabekaya no yabo no ile c'est quelqu'un vraiment du bien. Et mali derimko waona pia kama waparwa waona mwenziani. Wakedone wana mabani hao. Wakedone wanashi wao. Wakedone wazaza hatu. Kiki kana ubiras garalia ono wazaza wakati wa huzao zanfi. Ya kekazi ya legali ya walaulia. Impossible. Hauya juaze tambuza hao. Kiki kana uparo jobira mrani. Haruma mraya ya kekazi ya legali ya njoda honi hula. Yaona owazazi wala mimi haina usiku ya biroba sha yonjo ha maturamu haloli ya maturamu haina wakati njo basha yonja mema la hoya bash hajoka wandu wajua baya domo ma yonjo hatuambia maturamu nikesha ula shaturamu na migame unu France c'est quelqu'un vraiment il se eka de jikuraye nyu habaye mjewir Yema mahauka izu yafanya obo Sofi, ou je sais pas Sofi, je sais pas quoi. Izu yafanya o wando mijini hanyuka tuzifanya. Yema mahauka ya yemru wa roho njema, ekado jikuraye. Nyu wana kangu ngonge na rigonu damagu jikuraye. Waudu wangu ruwanza hao. Walaka rijamba kwa tinaze eroreza hao. Kabati mrulo parfa. Walanga aminukaya haini erori za jiri harme gouvernement et wakati ya ministre de l'Intérieur, il est pas seul. Tidai wa echarmaze erori walanga aminukaya yeye haka ministre de l'Intérieur chez gouvernement ngiyabo. Na wahe wanga gouvernement jambe ukaya hufanyaja. Watukufu wa Komor haujarmaze sujeza haka. De umambia ni ukaya na rivoti Mohamed Daoudou alias Kiki. Haukaya depuis des années jusqu'à maintenant. Yohanza Shababi,
yohanzo wazaze yohanzo wa baba yeka jikiki eka habili bahanu wala eka doji vura jowasaya shayo koma bangweni yo wahimilia haina ulohar matambu na haina ya msahaha ja yomfanyia da ushababi winju ulohar mwemijia hatu wapashi ya hujahu numanga hero honjema mnyezi mgu ya mba haini mlugeneshwa ya hahe na haini mlujojwa ya kaneheni ya hahe ya homjini hao ya zingarele giri c'est son problème haini mlugene lidero wa hahe. Monsieur le conseiller Bom, Shadu hamba ukayari, jibiwa, heli nzuani wa mrenga, wa mbahara, hauka ulama na mgazija mzuani. Rijibiwa, heli kao, ye mali wa mrenge, na heli wa jo mrenga, rijibiwa, ye heli kao, ye ngazija wa mrenge, na heli wa mrenga. Mwenyezi Mungu, na rinike ye raisi ujoka mwema. Ho hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, na rinike ye ujoka wa mafaka neti ya haki. Mwenyezi Mungu na ribeshe yeye mwema ikawo ujo fanya izokumwe luwanza. Baikendo yi azali yeka ito kaidi ya tunariviki. Maudungu joka mwema Mwenyezi Mungu na mniki. Shayamba mimbaladina hadha khaswa. Mimbaladina hadha khaswa. Haini mrumanza roho yankutu. Uongu jojua ya unesoka ya non, je l'aime pas. Kiki je l'aime pas, c'est ton problème. Shaizo ya fanya kazi na ujua udiwaziwa. Kazi na ujua uzimia. Zenje mangizo zinji. Depuis là jusqu'à maintenant. Gari himida Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Komor. Rinike Mohamed Daoudou alias Kiki. Ye opportunité ya hora iswa Komor. Haukaya one da sida hider jo shida rikingie. Ye mzeye. Eka edo hanze yambe nguli fufuli au quart de deuxième tour. Gamridi tena nzambe. Naïda. C'est pas que c'est Haniba Izabo Naïda, s'il te plaît, avec le respect que je te donne. Pas que moi. Oui, Joualou Mabarini, ou Fiamo Barini, ou Johou Hanza, ou Hundawan, ou Abba Izam Johou Manga. Nyezembu Jouarehem. Haba Izam Mdafana Turam. Haba Izawanji. Namnefubu le Malideri, ou Adzimar, Momidjihan. Ou Adjahou Manga, ou Abba Izwani Malidero Midjinihan. Wede Wahangu Mimi. Hafaidi Shawanji. Gasarma politique. J'ai le droit à faire sa politique. Nilina beukaya haini ujoko wa mafaka Mwenyezi Mungu na mbe. Sheika katua mafaka na chikaye. Yode linjohamba. Shabanunda boya ubaiza, c'est ça votre problème. Écoutez bien ce que je dis. Ce qui sort dans ma bouche. Mwenyezi Mungu napone shari. Baka bwanada mwadongo wishia. Shama wishia hodingoni. Ulu ya wishia devant. Wishia zo yambao. Baha ubahiza wewe. Est-ce que c'est que moi? Hapa hiza wenji, hanede wenji mawenji. Hapa hiza manamshe mzuwani ya kamziro. Ya kaudetesta kiki, ya kaudea kiki armasiasa. Ya remaneze ni ikoza, shauzaya. Kiki amba hiza onda mayoti. Hamfanya mtuna visa. Ili ende azali mayoti. Na wati mrundaye. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anapone shari. Watukouf, je suis pas là pour voir les gens vraiment walona zeretard. Je suis là mwambia nyauka ya marahaba menjo usiku wa jana ni wa Komori mwanika Mohamed Daoudou o ani o tukufula harmale bunjila fanyisha harmo mjua moroni bu ajao ikaunga sinatoamanyo si pia ya ukaze bilete zangu ga jomo ndelea insha Allah haukaya eya ani ya fanya mahaba ye made yirewe Nemrulo harmatambu wa maudungu jomfanya mahaba kana mdiwaza. Insha Allah. Watukufu ngarenda harma eze suje za hatu. Basu kwanza rivile a muhtasar. Mambia ukanga rivishulu marabu wa Komor. Mungaja ile insha Allah yaujuka wa mafaka. Baike azali. Hauke problemu mimi baike gamu ya mugu azali. Shaika ngujuka wa mafaka ye pase ya hae. Yidi wazi wazenje maya jiafanye gojo wanda juka banu ashe baike ngujoka mwemana tije subhanallah izoranza udezenje mazahenti izoranza udezenje mazahenti ya ujuka mafaka Mwenyezi Mungu na mbehe ya jahiliya kimbabahi masiwa insha Allah shataba min baladina hadha khaswa dainu swaf ya orange hangu sheka azali zembi ya renda yenti yeka haisoka hahundu 2024 banga bwa Komori wa muhimili ya umanzao Mwenyezi Mungu ajali ya mrengeze yake mwema yabo tulongone bade namba Mwenyezi Mungu na mrengeze yake mwema ekaipasa yeye de ujoka rais alimwambia Mwenyezi Mungu yake mwi ekangujoka rais
par exemple 2024 yedi ya kusudiwa rumwambia Mwenyezi Mungu yaritimizi hao sharti mwombe le dua ya change. Watukufu kwa jambo sujet parce que moi je vais pas avoir ou de parler n'importe quoi à mes soeurs qui sont dans le réseau là qui me suivent, qui sont en train de commenter des commentaires fantômes, mais je suis là de dire la vérité. Yauka haini mru nyoti pia yoka na mbaba ngemye katsomlatsa mdzadze ngemye katsomlatsa awika mdzadze ngemjufume katsomlatsa ngena bi mwanadamu ikao yarida wenji njema. Haini ujoka wa mafaka Mwenyezi Mungu nambe na hata azali kangu ujoka wa mafaka yesenka ija ongu jorisikinia yarbe harma emergency Mwenyezi Mungu nambe ewa nifanya madani Mwenyezi Mungu natimbe roho yangu tide yahan. Watukufu wa jamali fugardo harma za message zatu inshallah. Ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu gardo harma message ya hima na mshi yafanye mrumahe zenye gangi ni masahir. Mamodohe ni mrumjomo na gena commentaire fantôme na mbloqué direct. Na mtsomblocke définitif. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema inshallah. Yarijali hil na baraka hosomweti ya hatu. Watukufu, merci beaucoup. Moms, ungawe modo. So bloqué direct. Nadamika kwa tuishia izomliambao. Wimzangu Ibrahim Zemilitera. Wa différencier. Hawa komante. Shangwa rengo kawemitsi manza tulamungu mvumbuo. Je le déteste. Tu n'as qu'à aller te soigner. Faut pas obliger de rester de me suivre. J'ai pas envie. Yamria ne suive parce qu'on ne ta faïda. Ze faïda ni hunrao. Nous sommes Mwenyezi Mungu. Chati wandwa luna retard. Watu kufuga ma ze message za hatu. Wa Mwenyezi Mungu ajur janli ahil na baraka inshallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moms, bloqué pia. Yenu jomonage na retaria. Wa kwa tsun lisa. Kwa tsun nusa. Wala kwa nasi nafanya tamazi. Wala kwa watu shida nafanya tambarongo. Yo John Jilia face à face. Notre menya. Notre mpouayan. Yabo je n'ai rien à foutre avec les kalbosh. Ou les bibi. Bloqué pia manzanwango. Watu kufunga jarma ze message za hatu. Garjao ya hemwa na mshekao. Yafanye mrumahe masahir. Yafanye mrumahe masahir. Oui, madame Sheikao, ulona nationalité. Ya lolani mrumme na usinga jobwa na shohangu. Na mtozi twani hanyu mdojua ya ukaya. Mrumshi haruma, mrumme haruma. Ye manamshi haruma, ye manamme haruma. Haukanusu ya hatu nywana shohatu. Gamtsongo urenga ukaya banyede maruma mjemtu mewani chehunu manga. Nyezi munaponesha rishanyo. Na mitsi ruma, ewa huruma minjaruma. Wewe huruma mimitila wakomo litijahu numanga. Mibwe yabonisi na droni bemzazangu bahindu yale. Watukufu we manamshe ulona nationalite. Yalolo ni mwanamme momjini hao. Ikao mji mzima. Daho zima la karibu. Na ida suive hunuhula kuna udebloke wa manzanu wangu. T'es ma soeur, je t'aime beaucoup. Tu seras ma future belle-sœur. Je t'aime beaucoup. Chaque coup tu bloqué. Ou fanya dobo bloqué. Goyam jo débloqué quand tu mise live. Oui madame Sheikao, yalola ni mwanam me omji mzima. Oui madame Sheikao, gena nationalité. Haja lola ni mruma ha. Wazaya wane. Ye mwanam me hakaudo saidi ya mzaza ha ne fami. Ola mrumshe zimtabisha. Bahari ola mrumme nguvo owa mzaya mbahindu yohila. Ola mrumme ngwandisa uwa hao hao. Hajihundu hanjaro hobe seme mrumme hae. Hamwambia ya ukaya njaka uhurenga hawala ngujaka unlola jaudorenga wangalo hanyu. Subhanallah. Ola mrumme hamwambia ukaya tijahunu hatambu. Tipulwane fami ngami wa usaidia owanzaya. Oui, si t'as pas besoin, c'est à toi de voir ma soeur Naïda. Sinon, vous débloquez. Baïke Hounou Kango Wanzo, bloquez-moi. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, bloquez-moi.
wakati la bwatukufu ce qui se passe quoi ola mwanamshi haonuka ya ye mrumme baike ngena séjour ya 10 ans shaonuka ya ye mwanamme kanauzia hokakaba mzaza hembano ika obligatoire yende yafanye masahiri na nyigangi ika oblige yende yafanye masahiri na nyigangi ye probleme masahiri yakaufanya kajafanya masahiri ya comme quoi garder de toute seule dans son cœur shahanike mwanzani wa hewaro ho confiance hanike mwanzani wa hewaro ho confiance hadungana deni mwanzani wa waroha wambangu waendao Dar es Salaam wende wahule zindu za shughuli wende hula wakaufanya masahiri ili amenye mrumahe ye servone akili ye mrume ya tiparoba mzaza hemba hendu ye mrume ya ziho saidia ye fami wadungana wasihi Dar es Salaam wende wafanye masahiri hao hambila ukaya tofanya namna umtune mbahindu ya tsohula reka harma majiano reka de shahula jokahula wallahi kana ubo wa mzaya mbahindu wala yeye kana ngale famia hai na balange dene mwanzani wa hewaro iyo de mana mitiramu à tout ce que je dis dans le réseau o wakomorani ko confiance j'ai jamais partagé avec un ami baikendo oni mwanza au petit a yeka dize sujet za wangu anambiao haukanga mjoka ya ça restera que à moi mnyezi Mungu yaone ukaya ti garde zesil za wakomoro anambia shanti na uzito wa hobonze hanike mwanza no he confiance hedi hafanya wafanya hula wareje wabala wana commerce wana magauni wana mabubu olewa iliwa jahuze na bale mwanza no he haka na shughuli shawadungana haja bizo haja hafanye mrumme hamklar mashahula hali o wakate mrumme ya hala hafanya vokali haire manzano hai harme WhatsApp hai umraha hali simtuna harma majihano simtuna mashahula hali iyo vokali kaungamini yo banu bwatukufu subhanallah ye vokali giyo banu yedi hata ula mrumme ndizo hadi wazaye fami hadi waza mzaza hahe katsutunde wa mzaya katsutunde arhami ilamba proja kandisa hazia mbahindu hula ubesha mzaza hahe katsumbesheya ola mrumshe haveha heini izo ikaudu yaona ngubesheyo yedi hata mzaza yo pare mrumshe nike mwana hangu ni muishie ula mwana hayo amba ukanono no sava mabega njompara yikampara subhanallah iban zabanga tsoni para ansujwa bo mama na mangale mrumshe wape uhamadoi nsujwa bo mama nsuzijwa bo mama nsujwa harende ya latif ngufanyo sambla comme quoi ye mrumme de ulomwi na balazi la pia hamaligance ha prepare tuiramu ye hadisu kawijuaje watukufu wa njila na mambalbala ula mwanamshe mwanzanwahe nana woi wakadunga na ndo msafara banda wendo msafara wa haja janja na maproblemu wadiso shida na hata wamana yode mana nkoma biani ukaya vomir homme regarde tout seul dans son cœur de manzani wa muamini mlona roho kao wede manzani wangu wili mka alaikum salam shubi alhamdulillah wodo uko huja hubalance gone manyanya mru mbaba mzima yarende ho enemy yarende handui ngerambe manzani wakati la waja wavula na washindana wandisorea na zembuni hobonze walaikum salam Salahuddin Mohamed mon frère finalement ola manzani harengeze vocalize la zone pia hazibesha ye fami wa hema na mmekomori wende waisha bola yambao ati mtuna harmwe maji mtuna harmwe shahula bomba bale fundola muhali aba mzaza hayo mparakatsulenga hagarde ze vocalize la zone pia hazere ya mza... arrête de m'appeler n'importe quoi. Subhanallah. Hazerea ye famia hemrumme wajishila unsipia ye famia hemrumme wafanya tout pour tout hata waile mwana hao eya kauniparando eya nipara wenzazahe mwanamme no wanaswahahe komori wanipara waneleza vokali tizishilia wanike nimero ya hemanzani timpara hanambia helikao duwadunga na huenda Dar es Salaam hata izo zende zafanyishihe
handi hana biye pourquoi na kusema be pourquoi wakaubia le fitna hamba botula worka ushida na kaumana henda tabudongo nkanso nivumbula nayi finalement hamvani adena mine mrumahe na meme mrumahe ntina taba njaparo kada minaye iko obligatoire non eso pewe mwanamshe we nilini parola mwanamshe ni mwambi ukaya uti harai banga mna zevokali hamba oui zevokalisme sur mrumahango et pourquoi t'as fait comme ça no mide na mrega ujahono katina dula yangali famia hae simpaka nangali hawashi wana hangu rango wana hao waluwana watiti hata watula wa harmane kojo waodo wanaikao wanzo jonde wawashi wafanyiwa ishe zijoka uzia waya tibe mzaza haimba hindu subhanallah ula mwanamshe wakati la gwanzo ajila shete shaye mrumenge kawakibu pupulu katuishi ya katuona hajishili ya zavokalizi la zontipia ya ukawiti mtunaharmwe emaji mtunaharmwe shahula bomroha mzazaha yo mparavasa katutsorenga kati mwabaya renge katukila renga rungu za mzazaha mrume hajishili ya pia zavokali shatujuru nge hama katuelewa c'est-à-dire ya la masahiri ya saya mrende julungwe ya la masahiri ya samenye esprit ola mrume katuona katuishia hajishili ya zavokali bwe mrumshaha ya kubali ya kahamba izo pia mrumshaha ya kahamba dene mwanzani she mrume katuona katuishia subhanallah ya baba sanyi famia hae na mwombe zedua haukaba ni bwana shohatu leo hamba fanyanyi gangi ni wanze fanyanyi gangi ili nsiwane nsishie maudu no hifa njendo juhano huyenza wafanya zenye gangi par exemple ni fehawe wafanya zenye gangi ni kedaminawe bomgwa joja ilia mruyo fanyia mru ikao ya wanze hanyi gangi maudu yenda tahala wa hafu na mdojua ya ukaya ngwajodo mdungani wo muyenzani monziani ngwajodo mdungani wo muyenzani izodi zomba ukaya bomrumshe ekawande hata godwa hunre dhambi yamba hufanya ugangi wa mahaba wa hodene mzadaho manzane ne mrumaho shanyi gangi ya ukatibu wa mza yamba hindu final male mwanadamuoi ya subuti nizu yadi waze mzaza hae ne arhami ya hae na bane problemu bo yambilo o ukatsuhana no ilu hadi sanrabo wakaje shida nisenyi gangi hata bo waishia bo yamba kahutu na rumamaji wajishilia kesela ani izinde voya hemru mshahao wajishila kawede mrumshahao shangwa bukaya no izo kejajo kirizi usui kajajo kirizi usui naboko li kutuba mzazaho mbahindu kejajo kirizi usui nabo mzazaho yo hupara kutumrenga yika hapale mrumshe ya mrumshe yo hunika ngoharayo yabo kaja usui mwajiru kamdani sina nuhabi réveille-toi s'il vous plaît réveille-toi non vanevo kadizo metizishi ya shayu hadi sanrabo ya lisendo nyigangi badi hawambiandro kaya hahutunia haruma maji nyezi munalponeshari badi hawambiandro hahutunia haruma shahula wilamia yaboye msuhi haukaba nyengu jikazo wakati na pare mwanadamu ni hadisoda mina wabotura badi tisha za vokalisha izorabo iyo keja palo jomisuhi ewa badi hushiando kemana yenda hata Dar es Salaam yenda fanya nyigangi do ukaya utsidoba mzazaho mbahindu na ukutsumba moti hendi afanya nyigangi udwaze famia hao na ukuhuwadiwaza mbili hendi afanya nyigangi mzazaho yo hupara utsimjusize kutsumjusiza yabobo sinema gamuhelezo nwabe ukaya réveille-toi huja hujishilia yehurambwa kaje mndu mshahudi akarongwa ba windaye shawongu jikazo kahandlisi daiki handlisi kesna wana subhanallah bom hasler subhanallah wihasalata alafungu niambio antuka tulamwe hadisi yangu yo hadisi yo kahuyamba gamjomana daminawe humane nando ye problem ngojo kaboda bagujo shatsama kuna usubuti ujideplace unjilie kuna usubuti ujideplace unijilie wallahi na Mwenyezi Mungu waleka hunijilia. Je suis pas quelqu'un que j'ai peur de la police. Mitsim dunilia au police awandro. Wala nja johurema shuma. Yemihono hangu ino jo boxe. Na minga amini ya ukai, je suis pas un alcoolique et je suis pas un fumeur. Je vais arriver à te corriger. Da hinga mrudina betsena. Ni famia hae na mzidishe zedua.
munde namna bawa ihasa katimwema haukaya ngwambo kazi jajowana naye na izwe mrumshi ya kauzanza diza saza msihi nguhano ya ukaya kazi na mreda rongo yedu para mzaza haho subhanallah para mzaza haho. Merci mwana makikima weni hozo na mzaza haho ni wana shahatu na mleti zero hombi zaze nyigangi zanyu mleti batanyani baga mpauma ye mrumme hajaji ya tume ye mrumshi hajaji ya tume mhatsu kabanu se siramba ni wana shahatu ni dhahabu ni fedha. Oui, ni dhahabu ni fedha ni sucre ni miel. Vous êtes des miel, vous êtes des sucres, vous êtes des anges. Chaga mpua umahanga mwegizajiro neze nyigangi indafanya nyigangi mruma hashinde yado hufanya ngo wajibiwa subhanallah botira wo uchamfu tudo bagajodo mabiani indafanya nyigangi nyo waili ikekole simante nkole yane mtiparo chililiana ikabanu ngofanya se nyigangi zinu hunre madhambi hazima ye mruma ho manzane mtiparo jolawana ya ujo hifawe ya pia mdunge na mfanya nyigangi mwanzane heni ujo hufawe ya mdunge nswabili mwede hazima mworoha mdodungana izo denze nyigangi mabidi mfanye mwunde madhambi hazima nyigangi mrumaha nguranzane mahaba ya watike mzima juparo joturuku mdu sha nyigangi ya wanza mdomenyela wandune ze fami za hao ebanu kututoshe hanala kafuhunrao kututoshe hanisho hunrao somuwana shado ujuhando afanye masahili na nyigangi ile mrumaho ya tiparoba mzaza hemba hindu ya mrume ya rende haka wakibu fantomo ya tso uyele wakaba na za nyigangi gaspanyo hazi izo rabo yoba iki hamba hanlisi tishi yabo ya hamba sha jamais kaznauni wasuli ewa mzaza hongo mparo gasina mahaminga haunsunga haumeziminga utopara mzaza haho kutsumpara kutsumtunda yabo an kutujirande kote imru amado ibidi mru mremebe yotsani akili reje yisonele shishole zima wakatongu jula ay bansise uha abadela mhao ya rabbi subhanallah wanasohangu na mulondo umahanyu wangalu wazaza hao ye arume mwanamme wode arume mrumshe ya zai mwanamshe wode zai mwanamme leda nzilo dzima kanitila ukaya memwana wakati na kauzai mwanangu mwanamshe agajaka uroha hatolwa zamvu mi wakati na kauzai mwanangu mwanamshe tipasulwa wakati na kauzai mwanamme njato sante nsoju hapo tasitunga mwanangu wetanda juha roha subhanallah danzi na mresu bwana swangu ma fantôme mes soeurs vampires mes soeurs démons. Réveillez-vous. Arrêtez vos gris-gris de merde. Yelsa erum rumaha ya joiba mzazahengu na manahin. Subhanallah. Yesa erum rumaha ya joiba mzazahengu na manahin. Harima udunilo le petite a. Ya doambe ukane donne pas. Utinike mzazahombangu jobaishia. Si hufungua toala kandaru. Va là-bas. Nsojumabia si hufungua toala kandaru. Et Kademba Kilta Sahurenga. N'importe quoi. Est-ce que t'es préféré plus que ma maman? T'es préféré plus que ma maman? Maouduga mjukada mina unilihele pake wambe kutsunanza. Mzazangu kanopar jongatsi kanopar jonturuku. Ujodu hamba ukaya utinike mzazangu bahindu. Ni wanaume mzifanya, ni wanaume makankre. Vous êtes des hommes vraiment bizarres. Des cancres, shamrume uko ushidwa ni mrumshe na singa joka wangu washedu walona haki harumweti inu wangu washedu wako kanavu harumweti inu she wanaume wako kubali mrumshe hawabaziza lojulungwe la mrume shamrume yowone saukaya je suis le papa et je suis le mari, c'est moi qui t'a marié et je suis le responsable. Il n'y a pas le moment que tu vas me dire quoi que ce soit, sauf avec le respect. Je vais te respecter ma femme, je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse. Gam Johanza, Gam Johanziza, Gam Johubali Harma, Burundi, Yamerda Wasalama, Nuhufanya ujibiwa, Nuhugate, Nuhulise, Nuhunuse. Sheka Luhanza Bomrumshangwa Bensibem Zazangu Mahiru. T'es pas préféré plus que ma mère, tu peux partir ou je peux partir. C'est ça. Yeux de heli ya kaubidi, ils sont si pires en Ukana Beraka. Wanaume kaungani hunumanga.
Msidiwa zekati fanya sujet ya mwanamme ya zola wa eche hamadami. Hauka mimi, je suis enfant unique. Je suis la fille et je suis le garçon pour ma maman. Je suis la fille et je suis le garçon pour ma mère. Mide mwanam shwa mzaza hangu. Tifanya sujet banu ya shababi. Mzaza ya mzaya wa eche. Ye shababi wo hata pala hata hahuzumba arudunzima wakani yo. Hata pala habirima yote hata jaunu. Mzaza ya kavolovolo haka udomea. Mzaza ya kaudonjarme maduka yomeya. Mzaza ya kaudola ziwa ni majirani. Iyo tiyamba banu hadisi. Waka wanadamu waripara wasaidi ya mapesa risaidi mzaze uo. Alhamdulillah ile hundu mwanamshe mzuani. Haripara harenge mzaze uongede na juska metona. Ye hadisi yamba banu mzaza ha emana ha henge hunu. Goubaluma 4x4. Gena permis. Elle fait tout ce qu'il faut. Namzaza henge yongu tabihu ya Rabbi. Haja hunu halola. Hahundu gena makirtasi gena vi. Ngulalo nguno nguyenshi. Mzaza henge armatambu. Yawe hadisi abidi njuka ujabanu nu hadisi ya mzaze. Watukofu. Nyezi munaniki khatima njema. Rindirambiye mzade we ukaya vrema hulaniha. Wanashangu na mzima sahili nezenye gangi zanza mdokoro mpando umahani. Watiruwa wazayambahindu. Bamnyezi Mungu katira binani. Na haina shababi. Ufanyo hazi. Uhundo mapesa. Nzazaha ya laluna nzaya. Utabiho. Wallahi na dojo kaya. Mnyezi Mungu katira binani. Nakanaka uparu jokara binani. Koma ula wa una wa usiwa na mzazaha ngu tabiho. Koma ula lumba banu. Wema na mzazaha ngu harumatambo da ukana baraka. Nguna rive hatima njema insha Allah. Wanashangu réveillez-vous. Namrensi ze manipulation za nzwango manya tuwaja za hombahiru. Oui mami salut. Bonjour mbotsozi. Subhanallah. Namrensi bahini mrugena droit. Sa ero joba mzaza hao. Comment tu empêches? Merci beaucoup mlazinru. Comment tu empêches ton mari de ne pas donner à manger à sa maman? Bahinga wanaume mama demoiselle ka ok chérie. Ok chérie. Quoi chérie? T'as dit quoi? Oui, j'ai pas besoin. Va au diable. Va te soigner. Ma mère, elle est très importante plus que toi. Elle est ma première dame. T'es ma deuxième dame. Si tu aimes pas ma mère, tu vas comprendre. Ma deuxième sujet. Et quand vraiment ça va vous faire mal à vous tous. Vous m'yazimba juja les shababi woi. Yero ya heyimje. Na haina shababi na haina mrika wa uzifanya ya neglige mzazaha. Ya korompe wa hanyigangi na masahir. Ya dojwa ya ukaya. Mzaze na tife uambango vyo bafuta. Na humdi wa zakati kobidu mdumba hindu ya le kutsumba. Ye mrumshenda humili ha masahir na nyigangi. Hujundu mzazaha ho kutsumtunda subhanallah. Mnyezi Mungu narnike khatima njema. Ho hanzahi rabbal alamin. De shababi woi hali hitima. Shababi ikawo vrema hata hajishilia. Banu se kife man. Dabu ya jishilia ze vokali kwa mrumshahi amba ushia. Simtunia harma shahula na harma maji hasahali. Hanu. Atimfanya leda laula timplanwe shahula. Hajishila kwa mrumshahi harongoa. Gojubu manzani wangu. Vanaba salzamba mzazahi yo mpara katsudo jusi za mzazaha. Yende hata mzazahi ngulongoni para mimi. Banu harede ya sojuse telefoni. Dahimu mnike telefoni longo za mama hawa imambie kaga njo mpara. Izo zonti pia hajishilia. Alafu ngwa mbukaya. No! Zeni gangi kasna unisui. Ebo kalibo shijiru. Kasna husui na sazi husui. Kutupa mzaza mbahiru. Kutupara mzaza hao. Hasibabu mana msolo na Burundi. Fleury l'odzima harmana chanti pia. Les fleury l'odzima. Kabati gabole jinkudu. Gabole rouge. Gabole zilu. L'odzima. Miracle n'a eu wona utupa mzaza mbahiru. Quel miracle bu maname. De Burundi. Il y a quoi dedans? C'est quoi spécial? Omhiso wamdzima. Yo faru de haina Burundi tsokayonti. Wohedango se jetlem namaji. C'est obligé. Pourquoi mon miracle? Pourquoi me sont-ils rendus compte? Que c'est pas le sexe qui va me rendre fou d'oublier ma maman. C'est pas le Burundi qui va me rendre fou d'oublier ma mère, d'oublier ma famille. C'est pas que ça. Ça, wazane pia ngwa onio. Rimadaba, roi du fumu, roi du monziani, ngwa oimo, jelikani ujokaya, ngabwa kuhenda, warenge, izembuzi na zembe, walalanizo, hunu Faransa, isailishia. Daike swasa rililiki, Kartsou na Kartsuishia, on attend jusqu'à le moment qu'on va marier avec la femme qu'on aime. Shangazi Huzao Hunu 20 € na 10 €. Il y a une sœur à nous
Une sœur à nous, ici à Marseille. À chaque jour, il fait le tour de Marseille. 10 euros. 10 euros. Go Subhanallah. 10 euros. Comme le dit, répète. Une sœur à nous. Yo zungule Marseille par jour. 10 euros. Go boulio. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Yarinike musomema. E Burundi de joko jari menyezi ankili. Mru yadiwaze mzaza hai. Bahari mru mshahuni kama kirtasi. Mkese hanyi gang babu mwanamme hudiwaza ukaya. Mama hangu gamfanyo hazi gamlipa mzaza hangu njamba mzaza hangu mbahiro. Eske wo binadamu? Nyesi munalipone shari. Shahu wanaume mafantomu. Heni atuishia mzaza hepanda do mwanampare. Bahufa kaulaha. Heni atuishia mzaza hepanda tura mwanampare. Gamliyo konsani mnikaoni. Heni atuishia mzaza he danzo mwa udo mwanampare. Mimi usikuwa kamili kaikiri ntishe mzaza hangu. Na eka kajanjia linyi miso beza sedeti mtu na kredi ya uka unuruja watu na mtu kredi. Ili ni mwishie. Ya wena mkira dhubu wanaume mazababi. Heni atuishia mzaza he ya mpare. Heni atuba mzaza he mba hindu na beze ya mbe. Raheja katurotare. Nanyi famizatu na mfanye malalao. Na mkira di mfanye malalao na dua mzungo manahanyu. Bawei deja zenye gangi sa zimli. Mweda tampare mrumshe kufanya sambla. Badi katsuku bali urenga. Yebo fantomu hajorenga bada mwede hutihitsa, huvuru, huvuzia, humlisi, hujorengaje. Subhanallah. Alaikum salam koko aina. Watukufu ngari jao harme et deuxième sujet. Deuxième sujet que ça va faire mal à 99% à les gens qui nous suivent. Oui, mwanam shem maori. Ya lolo ni mwanam mgazija. Ika mwanam shem maori woi ye commencement ya hene mruma hae chapeau. Hani mrujamba masha Allah. Ni mjoi shapo gamjamba masha Allah. Shomu sizoni gamjum laani. Ha lolo ni mwanam mgazija. Mruma hae ha resiste la enae. Sha eromo jemahe mwanam shewoi. Ngwa hunu Faransa ngwa na haruma wana timizi mfukari. Danda wazao wana wala ngena hata wana luandu maduhazi. Finalement, hasaide mwaname yosiho hao. Ye mwaname hende hawashia. Hahulio wana hae. Ya wazadene mauru hawahulia plasi. Hawandisiza nyumba. Walikum sam akramu mbae. Hawandisiza nyumba. Finalement, yosaide wa mzaya. Katsujwa ini shetani hindi. Ya jayanjia. Ola mzaze hajahara umani wade. Nyu constate wade tsaula waididika. Anika, yuanzari mbrane comme ça, à chaque fois, je sais pas quoi, on attend tout jambu fanyaji. Ididika. Ye mzaze wu hajarmano wade uo. Hatajiwa fanya namna. Mezi na mezi. Ye kashindi. Uzia. Hau respira. Comme ça. Wajafanya namna. Wam héberge, wam prépare, mzaze hajahu numanga jaha wangaria. Ya latif. Subhanallah. E mwanamsho hatu maore. Zenyanzo ne mahaba. Yafanye mrumahahe. Jelike mrumebahe. Kajafanya je wanaume mafantom. Wakomori. Wakoro danasho hatu maore. Warirenda njema kajafanya juanaoshi wa maore. Juanaume wa maore. Wakoro danasho maore nai. Haukala pipari hatu. Sisi sonsi pia. Si wanaume wale kumisa mahabati la maorezi. Si wanaume wakomori. Si urondo njema. Ni wanawashi wa maore. Rijaru warende nai ili walibimbi. Sha winji uga hunda uneze konsekansi. Haukamru mshe ujua umamruradhi. Shemzade woi. Emrumahahe hahulu plasi komori. Handisi za nyumba ya he. Owana hahe. Ne maore. Hamashia maore. Hamashia nyumba maore. Hende hamadisi za nyumba ngazija. Ola maore kajazie mrumme yatisaidie ye famia hai. Ye mrumme yosi hakomori. Ye jamzazahe mwanamme haremani wade. Yabonga juhamba chapeau. Ye commencement. Ya hemzade maore wa chapeau avec le respect. Che commencement. Subhanallah. Ye jawarenge ola mzazahe mrumme bandange na wade. Katushida ya ziara. Heja kadofa comme ça, ça fait mal, mais wakati ko ujili ya mru. Hata ujona majizie, mais ça pique, ça fait mal quand même. Haja wa mrenge, raanguye mzazi weye haja, gasina 2 mois. Gasina 2 mois.
Rangia c'est le Faransa. Oui, mon frère, salut, Ahmed Jean-Pierre. Ce qui est pire, c'est quoi? Da hibo mzazi ya haja, ola mrumsha hahe katushida ya mresiste, ola mrumshe maore, hari mzazi ye hinrenila ge mtabisha o, haambiye mrumme ukaya ngebidiyo mzazi ho yaro, mzazi utona fami, wede mwana hahe bahi. Izo gazi jiru wanaume wenji wanruwashi, wanaume wenji mademoiselle, walo hunu Faransa, warongo wazaza hao jahunu, watimbu wazaza hao mbi, hasibabudu wanruwashi. Yija ula mwanamshe mauru hambie mrume ntina ushidaba mzaza hao ni wakati gentabisha au gentukia au je suis pas content. Iyo ngio sawa ni mwanamshe ya renge mwanyanya ya bale mwana handicapa ujahunu Faransa. Na eha kama yote hala wahende la rinyo hatransfero hunu Marseille hambala ujahunu Faransa bai hombala ujahunu hako hahe mwanyanya hunu Marseille ye mwanyanya hasiabo hamtoa deja ngasina 3 mois à 4 mois rambe sujet hasiabo hatowe mwanyanya bahari we mwanahe alo handicapant o wanaha he wala ya wazaya hunu kwa tu shinda wa resiste ne mwana handicapé ola wo mwona kwa ti konta kwa ti fie ika oblige ya towe mwanyanya wa mbebe mzima mzaze mzima hondani tizamba banu gasina 2 mois 3 mois à 2 mois alhamdulillah hunu wandu saidi mzade hu hata basanga bwa msaidi wa mashallah woi hajima sihu lene mrum shahahe watu wa mzazahe obonze mama heli ketuzi ya Abu Kair na ule mzazi wa mlega jarma treatment. Subhanallah ya Rabbi, ule mzazi ya jarma treatment mzazi hao mwenye uhuzaya c'est vraiment manza mumgate mumrenge ujahunu ya Rabbi ye mrumshaho zenjema yafanya hasazilata zenjema zafanya hasazisisobonti ukaya hasiabo ha oblige yemzazi hatola hobonze subhanallah na baridi yamrega we mwanamshe maure diarenge mzazi huo na baridi mwanamshe maure wodi akauni para yabetula mnasihu yanu gamina mzazi to ishaga mjue mwanahe gasi majirani gamjue mrumshe sabe yefanya uniki mama ni mrongoze mama Katan makali makatina wakati wa secondo shida ya nirongoze normali. Comme ça ya Rabbi. Bedika bwana de mwanzaro hombi. Bedika bwana de mu vraiment sont vraiment déjà bizarres. Ya mwana mshawe ne mwana memzaza. Si j'étais toi, j'aurais sortir avec ma mère dehors. J'aurais lui dire bwana manara de gamza zojono de bialo made. Imanara ngamza zola ujao jafanya treatment shabo na rohe ibu ya roho zaman sude umtsaisha na studio ya baki zaman mtso hansi atabo klasi mwende mtsa studio majamana hansi mzaza hanyo waduenda umngojea na yofanya treatment shakweli mumtobo nze hari mpaka hazia wa mtobo nze hangojo nja hunu bo mama shampaka hazia yengu ziyoje na shunisha tsuka mamrega ujao isha tsuka mamrega ujao nu Faransa do wade huo yala tuef nisi munalpone sharishanyu finalement le dume kangalinu leche kangalinu ye mwanamme mzade woi nizo hakubali hadungwe fikira ya hemru mshahe maore watu wa mzazahe hobonze mzazi akaure mwani baridi Mnyezi Mungu hapuwa daika la mwanamshe maure hamadai harengeye mzazi habahara simwambie mwanamshe wangu maure ye nifanye message nishemeze wabuhe wanasho hapo ikawa roho njema waje warenge mzazi hatuo hamba turamu gamrengoni lele ba mzazi hangu hafu yabonga mkano mzazi hangu gamba kidamina mzazi woi bawe mzazi hangu sabakaravi ekango jokana empêchement rifanye namna bangarjo hunda namna rimfanye biye ekatse ya tirongoa gabajobu hawanasho hatu walona besoin warenge mzazi hamanduo wa mankadre wa mlele jiwazaza hao gwajo mwanza hata mimi ntinawona nziro homrenga habatula no inu shaba hanahunra inu bahatina hunra linu daika Mwenyezi Mungu anibeshea gamrengo mimi mwanangu turamu gamrengo ni mlele yake jamzaza hangu. Vraiment, ça me fait mal, même si ça me fait pleurer. Ça m'a fait pleurer, wallah. Wallah, est-ce que je vais gagner l'opportunité? Il y a ou pas ça m'zazeouli de uno. Kaka ni mrenge. Le problème de kate mwana ya joja uno ya benguji ya mrenge. Subhanallah.
Ya Rabbi, comme Karadima Kanamba Rukuhamba sagesse dans vos cœurs. Madame Mehamadawe, t'as sorti ta maman dehors en pleine de baridi, en pleine de froid, à cause de ta femme bizarre, ta femme diabolique. Maman, on est à souffler. Bahari katushida ya zia shedidika. Bahari katushida ya zia uwadeula. Uduweze kamka umrenga hasbabudizo. Gabuana ume madzazi. Gabuana ume vraiment des salopards. Il y a des mecs qui vraiment, ils kaumruka jajona nzuro horanga riski ya elimine mru mredi ya fungwa. Mzaza mru. Wanawashi wanga wazaza wa hafa juanza kwa wazaza wanga unamuo wale mbairu ya. Wanawashi wanga wajanza kwa wazaza wanga unamuo ni wasaidie. Wanawashi wanga wajanza kwa wazaza wanga ukaribu nao. Moi que je suis là, ça me fera plaisir et j'aimerais bien que ma Mathuram soit à côté de moi. J'aimerais bien, et mes rêves de prendre ma maman. N'est pas très loin de moi. Mohamed Awe, tu vois pas, t'as pas de cœur. T'as pas de cœur. Ya Latif. Zenje mama fanya bo mwana mshewewe. Omji waho wajo hula babo mwana mmewewe. Na wedo jo ukaya izo arenda hufanya ndugu za kishetani. Mama uoka fanisiha. Une mère c'est un diamant. Nos mamans, c'est des diamants. Nos mamans, c'est le paradis. Notre prophète et notre Allah, ils ont dit Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis, il est au-dessous de pieds de nos mamans. Yembebo ngiyon tsini mwazaziwari zaya. Shembebo kaitson tsini. Ne les femmes diaboliques. Wanrasha hatu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema ya Rabbi. Ndojo ukaya hewe. Gamni wazauda nzila 9 mois. 9 mois de souffrance. 9 mois de souffrance. Les femmes que vous avez déjà être maman. Mkawaziro. Mzaya. Mwanamshe maure wewe. Hukamziro. Huzaya wanatimizi mfukare. Et mwana homu il a tapé dans le 25 ans. Tu penses que ta fille qui a l'âge de 25 ans kana ufanyazo gupasuka imana kana uredezo gupasike imana kana uliva est-ce que comme wazao zetambu za grossesse ce qui est pire danywana washe mzaya omresanta o ikoza samrumshe uzayo danywana washe déjà masama zaya ikao déjà ze Burundi zibir de tête des enfants ze Burundi zahanyu zibiri de tête des enfants. Voilà wana harumaze sexy. Yabo mrambo ya ukaya yoka zozotite lijaribuha mwanya. Ila miracle Mwenyezi Mungu ayonesa umrumje. Yabo we mrikao do wazaye mwana ikawa ikaja yakaubira wo mna sexy na Burundi masculin. Nsalado ubiro hanjia. Yijo usiku wa uzaya yeshila wao isho hitwa shakamili na mihono na milu. Ibidi wale ya ukaya ilanzia nziro. Na haini ya henda ya vuka. Na haini ya henda ya vuka. Ya dojo ukaya yetambu waiwo na bomwanamsha ulona 25 ans. Bomwanamsha ulona 20 ans. Bomwanamsha ulona 19 ans. Bomwanamsha ulona 30 ans. Que le sexe Burundi, il est élargi le moment que le bébé, nguro, yobuha mwanya ikahama, je sais pas quoi, comme tu sens chez Kozashahu wazazani wakati wakamzani. Comme tu sens kayo comme na zozo mtiti. Wakati wauza ya ibuha. Comme ça, Jao. Ils ont comme tu sens. Tu oublies, vite alors que tu as déjà eu ça, tu as déjà fait un enfant, tu as déjà sorti un bébé, tu oublies le 9 mois de ta mère qui t'a mis au monde. Qui t'a mis au monde? Gamdi wazabwana shango. Na panu se qui est pire d'anywana wa sheika o maza de mkore de wanzaro hombi. Alors fou madame Mehamadawe. Ta propre maman. Biologique. Maoudu ndia bakidene jirani. Yaremani mwadi ambo hafu. Tu vas trouver le culot et le courage de dire que ngoba le mzaza haro jere mswali yerim hose. Alors si c'est comment?
tu vas trouver le courage. Subhanallah. 9 mois de souffrance. Vous avez dénosé. Vous avez dénosé le moment que vous tombez enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ni urabriha. Ni udiwaza ze douleurizila. Comme tu le respectes toi mzani. Ni udiwaza e marabia marabiha. Comme tu le respectes toi mzani. Ni udiwaza Yesu Kristo. Ne mindu. Ne makode wanaika wa mbuskulia ni hombeni. Ila de wazaza hanyu. Ze douleurizila nao. Wazaza hanyu wakauziona. Wakauziona. Gamdi wazao. Na mkeradhi. Mduambia ngo mahanyo ma doktori. Wakati mzaya we mwanasata shahitwa. Wadomfanya ni foto mdomo une wakati mwananzero. Yoka yaje. Miraculé. C'est Dieu qui a envoyé l'opportunité que vous soyez en vie maintenant. Wanaswatu wenji wafoyi kozani. Wanaswatu wenji wasongo fadono wana. Haukanga jokaye danzi ya nziro. Ule msafara mziro. Pourquoi vous avez vraiment de mauvaises cœurs? Manam shihamanda we maore. Ika roho yaho kaitisanwa maore. Shi roho yaho ngio sawa na mzazi wa 70. Roho yaho ngio roho yangu tu sawa na mzazi 70. Ngio sawa na mzazi alawia. Yode roho yaho bo manam shewewe. Je fais exprès de parler à ce dame Kalbosh là, mzazi wa 70 années anidemba video. Parce que mide l'épine de la haie. Et roho yaho ngio sawa na mzazi wa 70. Hauka mzazi wa 70 ulaka jao na ikuza shauzaya. C'est pour cela que habala roho medaba msofama baharini subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Nuhambie bo shababi hamandawe. Ikawe mrumshaho gajakao bidi ya hudomine à ce point. Humlola ngamfanya de plus de 27 à 28 ans ensemble à mariage. Vous avez une grande fille, elle a l'âge de 25 ans. Est-ce que tu as trouvé le courage avec ta femme diabolique de mettre ta propre mère? Déjà ngasina 2 mois rangu ya wasuli unufaransa umretso bonzema si una baridi. Yuhoti Marcel kwambe baridi yo savambavi. Shai hodo misiru nikawe baridi ya iho yo upu ambenye. Et baridi ya iho yo upu ambenye. T'as trouvé le courage bon madame messinema. Tile mruma. Tile mrumsha. Là je suis pas avec elle. Je suis avec toi au cinéma. Wati manadamu. We nyama. Désolé le kalima. Shamzaza wakaja mérite mtobonze. Il y a de mani baridi. Il y a qui a matambu. Il y a souffre à cause de toi. N'importe quoi. T'as pas de cœur. Ta propre maman, même pas 2 mois. Ou mtobonze na baridi. Masihu. Mahala ni walo baridi ya peu. Ou mtowe. Uka wati kangu jovuka. Uka mtowe ilindi ya hafi. Ya Rabbi. Tout ça on dit à des gens qui se sentent mal. Non, gardez-moi bien de sikiter, on doit sikiter. Gardez-moi bien de jieni wa des arohonika, on gam ziredao. Gardez-moi bien il de barini matsungem ne magia fumbu ilim ke bien. Et c'est ça nous que bien pesé. Subhanallah. Ya Latif. Maskina tuju valori ya mzazi. Wanasho anga wafi wanazaza wajonza kwa wazaza anga onamu. Wanasho anga ikao na wanaume wanga ikao wajuhanza kwa wazaza anga onamu nga waona. Ya Latif. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anongeze nafsa mwezako inshallah. Mwanada Muhammadu ya dujoka ya. C'est pas bien. Subhanallah. Nzadzamru ya Latif. Subhanallah. Subhanallah. Watukufu. Gamjo kupe live ya TikTok. Wajuka ukana bezu wa pare harmoni merovan. Wa unesezera ayhoka ya zinu zija za mzaze. Zija na mlikao ya fanya mrumaa ya nyigangi. Zasuhe mrumea ziju wa jishilia ya haraya. Amjukupe live ya TikTok. Relengeze apeli mpara harmo numéro 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Rikupe hunu relengeze apeli rdungeze ra aizahan. Nyimlo TikTok wanzu ya dunge toujours ye live.
ngujojua ye nundiyo uyo tulamlili ya komoko ya njihuni ya dunge ya ujukanza ya pare ya participe ya unesezera aizahe au ka vraiment ça fait très mal au cœur wana tsuju valoria mzadze ya ukamzadze kafanisi mzadze Attends, Maman Yassine. Attends, un gars mon coupure dit ni coupé. Et là, il voit qu'à tenir au parc. Attends, Maman Yassine, appelle. Attends. Subhanallah, subhanallah. Dinga wanadamu wanza roho 07 73 90 17 54 na mpari watukufu kaunganyi yabo s'il vous plaît monesa ti mwanadamu ya dujo kaya evaluri ya mzazi yuke tufanyisi ya duniani. Wa alaikum salam Mama Yassine Mfaume. Leo yabo ye nsujwa nuambie jeze ndongoze suije mbilizi inushashwa anamuya he mzadi woi ne bwana Kalboshoi. Wawa. Aske leo horenga mzaza hatu ya lomwade wa mbale ujahunu. Waje kwa tumtu wa msana. Hawa sahamba bahanu wa mbe hasha kweli mzadi kweli ya zaya ya hisa. Kweli wangwa tuwa mzaza hoba he kweli ya bale masapu le pungula mafura. Ya se mzaza he ya mgobo nze. Usimrume wakati muzembili lo vraiment Kalbosh la nsugo lutwila dauvi shai mwana mshwatu aye mzade woi kansina uduhamba wo mzaze paswe ti mzaze kaye mzaze kaja josubuti arede mzaze woi zenongo hizo shagara mwe mwana mshema ore woi uzirende ngaona wanaumaho swire ngaona wabanga una mrume shahunde mrume afana nawe yalingana nawe shawoti mrume yabanu hambio nzifanya mzaze uo leo maudunga mtozifanya wasaya chasikanza ngongoze mwana mshowe ikanguyo ureshilio kana bano mrujwa ufanya njema hata zitumu mpaka leo kutatoka urengeka yo ndizibona yao paske kutatujo mrenga helinu shabu mwambwa heli mzazi yakaya ganyo mkaufanye programu mrenge mzazi yabo leo ko watu wakoko wamba kwa tutawaishe koko hao daharinge na inunufu yudake mruhanumba maji ukiriroha ngabo wanadamu walo wadeheliyo yabo mzaze wonge heliyo ngabo mzaze tena ulonu paringe heliyo ujwa wonu inshallah chagarongozoe mwanamme woyi bo mwanamme tukare mdungene nkonze ngendawo nziyani no ganwambiyo tena yo baba hano aduka uoni saundume ugosa mzazaho utulunda anida una mzazaho chakweli uhimile kilo bo mrume use mzazaho umtuwe yake mzazi ya haja lona mizimili rilo haruma janvier rilo haruma desambre neze daridi zinu na mndu yakakomori ile jua lokomori usubuti uzifanye ruhulani bo mwanamme tena vrema ruhulani ukauti mrumme shahungu mrumshe kauti mrumshe vahe shahunchuzwa uo mndu hindri nowa ili nyiti wanadamu nyiti hindu yabo kuruaji shapo ye mwanamshe ya mrenga mzaze maore babadizo mdungu hamba ka wanadamu pia tisawa gabo wanadamu gabo hayawani gabo masera gabo wandoto uje valeri ya mzaze bashengu huyengu chara ilinga udaune mwanahe mbuto fanya sambla uambie mrume boshe utosa humane boshe narangalia time na zila mna studio haurita na studio renti mzaze tubira utasiwe mfungushia utobe chakweli linarundu na hayasa ya uvundo utongozo uno mwanziani one ma tok ya ilone majaya mwejuha usubuti daringa uniyo wedo mshanani ngono ka ojuma banu zondabu ojuma juna juu usubuti mto mzazi udaoni ngamhulani daone mndu maho Mwenyezi Mungu naruponesha sao shahani nwa ili nyitsi hindu ngamdufa wanai ngamdufa wabungufu ruhulani karna wamba mdu wana pasikuwa na manga wanu izo wamba ukarasardozo ukudali
ize njema rihara izembi wana wamanga wojo uyelewa kama wahensi mwamba wiko kwa watu kwa mafuko ni hao wakeneza telefoni za hao engwa jwado tengelea kokoye warenda kwa tutashema na hizo pia yaombe senyika mdo wambia makoko hao warongoza cheka yo urongoze makoko hao nuka we mkoko hao kwa jajo subutu ambe helio rahobo mrumme naone mrumisha wakalboshi lao na bwana wa mizabu ndi udone ye midumiraro babisa bongene midumiraro msubututo mzaze rulani atuke mwana mshe ya mrenga rimni kashapo yezi Mungu ndo msitiri baizo kweli mrujwa uhundazi mri watu wala halimarunda yabunga ruhusu teneo dahati njema bo mwana mshe maore rushukuria ujuhuliva Mwenyezi Mungu atuke kagabo ngauna bezue ngauna problemu so doju za turamu ujojo urijuza au ya juzo wasaya sharu vesha marahaba shapo Mwenyezi Mungu ndo usitiri wanaho wa usitiri ule wanu wa risitiri kamwa venze bumanama Mwenyezi Mungu aunike imani na subira ba mzadzamru izo za hezele jimbo mzaze bashike ngugo mdu shawo mzaze bashike hapwembua shawo mzaze banuna rehenti si wangu washe banu sisi ko wazaze wa wangu matu kwa turanza shanga sinda sino wana hao ezulu yabo izo za hahe na Mwenyezi Mungu yabo lewo mzaze mbumangu ya tunanda nsina ujwa nambe mbumangu kautipare mzazao uti mrongoze timbembahi bizoka jani husu ezahe na mzazahe mbali zahangu na mzazahangu mbali basi hamba katunanza ula mzazahu pasonga mine mwanae yabona mkerazi mdwele wa bwana washe chamsidu habari ngamzia au hata mwende daraja mdufanya zilimu nono setro ufanyo elimu inungo ifanya ndaunde loto chako chojo ndaunde mazambi bure ayo ndongozo uwo yamba haringu juswe telefoni uonge kalboshi bae uonge kalboshi chemana uoro chojo ambange pirimbavi dabo kamza zenge hule uinge karibu shazinu gizo hindini shagarambiyo mwana mshehoi ngauna wanaumaho ngauna wana ngauna wajumba ngauna wadada ikalewo kutusa hembo maho huvemba hindu ayabe mzaza hemba hindu yoti problemu hao yo problemu yahe mzaze yo huyenga abokaja jorenge telefona huparo ambe unike mwanae yabobu mwanamshe hufanya naye fuma hufanya naye mbuka duenda osopwela shekale ungo juhu kweli udu hamba wende hata Dar es Salaam na iwe ponda sai urende mdo wa enyanzi bakutina maana chango chojo hata Dar es Salaam uduangamize mngu umrende tihindu bahebo ya local boshi ndajafanya ishi abantu inu ndongo zako elishambari sikudali kainu haramu shazo ufanyishia yo amande vinyo wandu wakauduhu unashema na wazilwa uno vinyo hata uhe mwana mswao yabo nde mana hauhe ya mzazaho yonde mwana ya haramu ya zilwa shaugangi unu kweli wa ukudali kawende wangamize mndu ure mazambi yabo yonde mana niwambia ona bwana ashe mabani yangu narkerazi rihensi wakahenda afanya mahaba ufanye nyanzo ekakutuzi hunda chamgwaja ilango zundu engodo afanye hindi tena ezoka ujabo yo riziki engodo afanye mazambi hunda radho sikuwa chote yenia kanga unu Faransa hata Dar es Salaam yabo utoka hunda mazambi hata wende uhunde mazambi hata uje hata sumongo mine na tijinga dunga uto hunda mazambi na utuangamize mndu mme umpuka nenu hao na mzazahe tiyo sopwe daraja mzazengu mparo no setro abo ufanya naye mwana mshe karazi mdo ukababo wende tevetikana usi utambazila ngojo swami chaka nuhambi ukana karazi uzime wende hizo wafanya wende wazibutulu rahembo ijafe kangojo shinda urejeze mwana mme uoye rohahe yafopara mzazahe ba mzazi heli uliyo maudu wana huburiza kwa tupara ngojo tabia mwana mshe yabunga nuhambi ukana karazi dabanu bashwa ngo umekwa turanza wanduza wandu wa ume changa sinawo wo mzazai tuwo jokirika tina mruhunu wonde mbavi ya lunio yego mbulu muhada hau bashke ngena
chawonde mwana heba hikatina yengo mdulu mutena haba so mhasibe alo iyo uchojo jiviwa tizo nitido mumparao tende uhafidi wa hamparani katumparisa nguku paro yabo yewe yoti njema bano mbugu chongoliwa bano hali haba mbugu fuhaliwa hangu chongoliwa hunu kukarale mdo karabo uenda wazia warende hamnyezi Mungu abahainu hansi Mungu akote uende warende hamnyezi Mungu sao ubefanya hizo ainda nuhumionu habiukana karale bezo no mdo ajorendo yakoze mbuka dozi kusudia Mungu na jitowe volontero hahiye mwinyi kaka tutaya pale mzazai au ya mpemba hengu au ya mrongozi shabashko haukamili wamba kwa tuhuta kujalolwa ni daho ulolwa ni mrumme yaborenge zaho ne mrumahe ubehwe zahe no hao kama wapara kaja wapara sautinji hobo hari abanu hamiyo mwanana sujua udani hangu sujua mwanashi wangu sujua wemu wangu msujua etapuliyo shanga nuhambi ukaramnyezi Mungu mbeuka na baraka tena nganu hufario da mzaze rikozo soti pia yabo rikozo bashike nyantu hazaya shauna mzaze yabo nganu humiyo hasababu Mwenyezi Mungu laani kae uo yalifanya kajafa mrejei haupare ya mutuli ya tuisha ranemba hingo mafite kawono kamsumba kuwomenda ria hingo meali wao kahumrandrazi ya ndongo kachuda kisho hata 50 euro ikawombo mshembo jwa ukanizwa basi hao vishemjaza hao bawo mjaze jamjaza hangu ile diero ino hau irende wewe huvea sauti jone hufanya jazino na ruhende turubu mwanana ya utauluha Mwenyezi Mungu usoli ya uswami rahema na ui ya juhana le shetwani ya yele ya swali ya fanya zaima ya towe mazetwano hitwani tatija baka kana ufaina na si ule itima ngozi la Mungu sasa ndo pila rika na umsui yengo to ilisina utaujua unale Filipo ukazebu weito ugamba midena nusema jazaima kwa madina ya dobi midena lele paha midena lele pu sinwe majanga kulini yodi utaukarai nudo kaelio kairazi ujuomeduwa jisome hitima abayo hoenda soma badiri ujisilihe ujuhe unale shetwani na hizo zilo hitwani hao yode mana shetwani waere wayo ya hufai kaizo ndabwe kaukane ide ya mzaza uno fikira kilwa masahiri hata izo ndabu tudura maruha chemana wa maruha wembu msheha uono kanga we feblu uhese famia ukutina dana mzaza hao vahe hakaenda kwenji zize uyenjezo ushetwani na hijuha unale shetwani uduhe uyele uswali rakaya ujitoe masusi upare mzazaho uribe uhedingo isha usigwamba ukana kujafanywa ndo kukinjaje ewendo wenji na wenji huzikudali yone maana ya ukiri na hijuha unale shetwani. Assalamu alaikum. Mashallah mama Yasir. Mashallah. Watukufu Mwenyezi Mungu narjalihi na baraka huanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu yarnike sitara hon duniani na akhira. Mwenyezi Mungu yahifadhu wa rizaya yarnike imani ya uduhanza wa zahat na zifami zahat haukaya hunuli jangal julawa hungal jaka ujajelbaki. La plupart des gens wajinika au projet zinji hama bane dunia inu ya hao na bu dunia inu dunia ikao ye mwenye do wijere ngujere ardhi yae ngujere zembingu na ngulijere si wanadamu. Mwanadamu huja ya jadwazi ya mzaya hau ya rangu zinaiwa mzaya hau ya dinonguza husunyi gangi na masahiri na mdujo kaya hewe rikana wenji na wenji na Mwenyezi Mungu watamani rikana wenji na ukwa wati rikana wanzane rakada sinarumu mabangwe kwa wati rikana wanyanya rakada sinarumu malahuni kwa wati rikana wazazi waranzi za kwa wati rikana makoko waranzi za kwa wati zabandu tujirande kontra joya ukaya hununga rjo ulawa na singa jondela uzisiwa hainu hizo ikaudo lafanya hon duniani ngalkiradhi uwe mwanamshe wewe ujuka ya wede mbaba huwa na hao humledeka wakibu tuo katupara mzaza hae izo ndizo wa prepar wa dhumania haukaya hajishili ya hehanywa ya hahubanda uhansize vokali ishwe kaudu wa mlisa na msafara kaudu wafanya nanaze apeli za mzaza ya tsurenga hajishili ya banda huzifanya vokali huwele mwanzani waho ni mrume ngwambuka ya jame kazina umsuhi na bodija sazi msuhi katujirande compte
Mwenyezi Mungu na jele mwana mewe yuishe mesajinu ya ile ya ukaya dejanga zuwano nae dejanga zufanyo hazi wakati kao izwe mrumshi akautsa hazizia katsuba mzaza hemba hendu katsu mtunda katsu mpara mzazi mpara katsurenga na yungu jilongo ya ukaya yetsi mdu wajushuda fanyo anyigange subhanallah. Mwenyezi Mungu hifadhi mzazi hatu kao hajamwade hahundu mrumshi wazio na maji maori ya mbangu mwanzo ya mwanza hamrege ujahunu haja hamtowa emasihu na baridi na ihoti marsi ya jombo baridi yo savambabe shahamtowa harmamji kawe baridi yo inji. Mwenyezi Mungu arnike sitara yavukushe mzazi wei ribeshele marahaba mwanamshe mzazi hatu mwanamsho hatu maore yarenge mzazi wei yalode nae rombe Mwenyezi Mungu ya mkingie ya muhetsi ya mwangalie hati makati Mwenyezi Mungu ajujali mzazi ya hundo unono mzazi ya sezahe bo Mwenyezi Mungu ajujali ukabanuga bo malaika ikao haukabanu daika atimpaka daika sha mwanadamu yojo ukadaika mzazi sidaza ya mruwae wala mwana sidaza ya mruwae ngami hunu azaze wenjiga mwafai na matura mge komor ngami hunu azaze wenjigwa nhunraomana na obongo wana hao hunu haukaya mrujua hahunru mwana ukao kajalo mbani hao hahuanza hahuanziza hahusitiri na ula wamza ya harendi hakalboshi hahuransi hahulata hata mpaka deyabo longue vie à vous mes mamas du cœur. Longue vie à vous, mes sœurs du cœur, et longue vie à vous, à toute la communauté. Mwenyezi Mungu yarnike hatima njema na musumwema, karna uparo jozi ya uhambie makalboshi waransi zembi nezenai, hata wakati Mwenyezi Mungu ajuritamani, haukai kama Mwenyezi Mungu haritamani, yedu wakati yaonesa ukaya turamu ya mesaji yaho, wakaudo zamba, sa zikaza bando zikaza kifu, galombo Mwenyezi Mungu ziziba yudi ijoka njema, watike mkomo ujuamba nguri paro babo sa zichange, shwana shwatu ngwari para ili hau degaje morohoni watitsofa hahamu haswabili zetambu ikao dezo hunrao atampaka dayabo boom nana ujeskuizo soma mwana mshangu naida je sais pas il est là ou pas shahuta sama hokaya lokewa harma TikTok wakati kao ili mwana mshangu miu mwanza yuna nziza si wanzana 100% na miti habloke watu wambaka na udebloko mpaka ihisa sikaufanya hokaya mwanada miudungi makalima mriambao ngwakatu hatsange fikira yae Chambre katsu acharné mdu désolé ma sœur izona hamba ekaitsu katsinjia nayo nswami hakati indexe wandu haswaso hukapalmi ya wandu ikao wakauni acharné ha message baike guja kaundia shaka jaka unjivia hata mpaka dayabo boom longue vie à vous inshallah wa alaykum assalam assalamu alaykum.